Kot rečeno, prejeli smo pismo, sporočilo z Japonske v svetu in to je bilo, glejte, prejšnjo soboto, danes teden nazaj je to, v bistvu se je dogajalo na Japonskem in zdaj, ko so tole potegnili skupaj, so poslali svetu sporočilo. Jaz bom zdaj tole sporočilo vam seveda na nek način posredoval, prebral. In v zvezi s tem, kar se zdajle videli, bi rekel tako, glejte, na Japonskem so izbruhnili množični shodi proti pandemični pogodbi WHO. Kaj se dogaja? Torej, Japonska, veste, da tam ni kultura protestov. Japonci vstanejo, delajo, spijo, jejo, seksajo, spijo in tako naprej. Tam ni protestov. In v Tokiu se je zgodil res neverjeten protest, masoven protest, več 10.000 ljudi. Shod proti pandemični pogodbi. In sicer v tem smislu zaustavimo tretjo atomsko bombo z našimi rokami v rokah Japoncev. To je njihovo sporočilo. In kakor tudi sami sporočajo, bo 13. april zapisan v analih sodobne japonske zgodovine. Saj se je na 10.000 državljanov po vsej državi zbralo na vrsti pandemičnih shodov. Protesti pa so bili osredotočeni najmočneje z vsemi transparenti in z vsem proti pandemiji, proti pandemični pogodbi, pri čemer pa je naraščajoča zaskrbljenost prav zaradi nalezljivih bolezni in javnega zdravja postala najmočnejše orodje za neprimerljiv pritisk proti temu, kar mnogi dojemajo kot totalitarno družbo nadzora. Se pravi, izgovor za zdravje, češ da smo vsi potrebni, da smo vsi bolani in rabimo zdaj to injekcijo, je grozno. Od živahnih ulic, tisto, kar ste prej videli, do srečanj v osrednjem parku Higashi Ikebukuro, je sam obseg udeležencev udeležbe govoril zelo veliko in zelo na glas. Jaz sem si to tudi pogledal. Gledal sem pol ure te proteste, zelo zanimivo. In organizatorji so si sicer prizadevali, da bi nabrali preko 100.000 protestnikov, kjer naj bi obravnavali ta ključna vprašanja, povečanja števila smrti in pomanjkanje preglednosti glede neželenih učinkov po cepljenju. Namreč, na Japonskem so ljudje po 7 injekcij dobivali. Torej, zadnja afera, ki se dogaja na višjem vrhovnem sodišču na Japonskem, je skupna tožba 7 invalidov, mladih ljudi, ki so pristali na vozičku in imajo težave, in zbralo se je ne vem koliko odvetnikov in to poteka ta hip na Japonskem. Poslušal sem komentarje, ki jih je en zdravnik podal in sem skušal nekako to prevesti, razumeti, in so hude stvari, veliko hujše, kot so bile tukaj pri nas, Tako da, gledajte, protest ni le nasprotoval morebitnemu obveznemu cepljenju, temveč tudi znanemu prekoračitvenemu procesu zdravstvenih oblasti in njihovim povezavam z to globalno informacijo, ker se izvaja brezpravnost med prebivalstvom. Demonstranti so kritizirali najbolj na teh protestih pomanjkanje razlag, za močno povečanje števila smrti, ker nihče ne pove, koliko ljudi je umrlo, koliko je žrtev, in so na glas zahtevali odgovornost in jasnost glede žrtev povezanih s cepivi. Ampak tako kot pri nas je tudi tam oblast gluha. To je prav zanimivo. In na tem protestu so se pojavili sami eminentni govorniki in so imeli prepričljive govore pred demonstranti in tam so, gledajte, razkrili pa res zaskrbljujočo dinamiko med svetovnimi zdravstvenimi organi in farmacevtskimi agendami. Najbolj je izstopal imenitni profesor Inoue, ki je poudaril zaskrbljujoč zdravje kot orožje proti zdravju. Zdravje kot orožje proti zdravju v tem, da je poimenoval to tretja svetovna vojna, ki se vodi z informacijami. Zato nam hoče vse blokirati.
o tem bomo danes še veliko govorili, kaj pomeni informacija. Javnost je pa pozval in dal sporočilo v svet, naj se upre uvajanju genetskih cepiv v svoja telesa, kar nakazuje, da pomemben del financiranja WHO prihaja iz farmacevtskega sveta in iz drugih zasebnih interesov. Predvsem cepi pa fundacija Billa Gatesa. In to bomo videli, kaj v bistvu sporoča. Zdaj, 13. april pa ni zaznamoval le protesta proti pogodbi, ampak nasprotovanju še bolj prihodnosti, ker zdravje ne sme postati vzvod za teror in nadzor. Množična volilna udeležba pomeni kritičen trenutek, so ugotovili v japonski državni angažiranosti. To je poziv njenih ljudi k avtonomiji, preglednosti in ponovni oceni globalnega upravljanja zdravja, ki odmeva zunaj njenih meja. Glejte, danes je Japonska v ospredju in se sprašuje, izziva in išče spremembe za prihodnost, kjer zdravstvena politika spoštuje nacionalno suverenost in pravice posameznikov. Jaz bom vam skušal zdajle to sporočilo z Japonske svetu posredovati v videozapisu, bi pa povedal samo to. Profesor Unoue Mayasayo, zaslužni profesor medicinske fakultete Univerze v Osaki, se vsem nam zahvaljuje iz vsega srca, ker smo mu dali to dragoceno priložnost, da sporočilo Japonske pošlje o zlorabi človekovih pravic, najprej v času covida in seveda, da bi se to prenehalo, in nam sporoča, kaj se tam dogaja, in s tem jasnim sporočilom nam da vedeti, kaj moramo v prihodnosti storiti. Ta prihodnost pa ni daleč, pač pa že jesen in zimo 2024. Vam bom priključil sedaj na ta video. Thank you very much for giving me this valuable opportunity to send my message about a human right abuse in the time of COVID-19. My name is Masayasu Inoue, Professor Emeritus of Osaka City University Medical School. My specialty is molecular pathology and medicine. The pandemic was used as a false pretext by the WHO to drive vaccinations of all people in the world. A plan was set up to shorten the time to develop vaccines, which usually takes longer than 10 years, to less than 1 year, Operation Warp Speed. This operation was used to cover up the misconception of the genetic vaccines. Under the pretext of saving time, an extremely dangerous method was selected, that is, intramuscular injection of viral genes to produce toxic spike proteins directly in human tissues to stimulate immune system. Because this is a completely new method and misconception method that has never applied before in human history, it is impossible, therefore, for most of doctors to give proper informed consent. However, due to irresponsible government and media campaigns to promote vaccines, 80% of the Japanese has been vaccinated, unfortunately. 7 shots have been done so far. This is the most and worst in the world, and the result was the induction of the terrible drug-induced injury that has never seen in human history.
I believe that the fraudulent use of experimental gene therapy to healthy people, particularly to healthy children, is an extreme violation of human rights. However, Keizo Takemi, Japanese Minister of Health, Labor and Welfare, has been insisting that there is no serious concern about the injury caused by genetic vaccines, and without running from the current situation of injured patients, they plan to construct a new vaccine production system in preparation for the next pandemic. This is an unbelievable, crazy situation. The Japanese government is the first in the world to approve a new type of vaccine called self-replication replicon vaccine and plans to start to supply it in this fall and winter. The Ministry of Economy, Trade and Industry is providing a huge amount of subsidies for this project, and factories to produce new vaccines are being built one after another in Japan. I visited these factories directly. Furthermore, the Japanese government is currently soliciting large-scale clinical trials worth $900 million from pharmaceutical companies that are taking on the challenge of developing vaccines to prepare for the next pandemic by Disease X, proposed during the Davos conference this year. It is speculated that the movement by the Japanese government is part of CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, 100 Days Mission, which aims to shorten the time to 1/3 of Operation Warp Speed. Namely, they are trying to shorten the vaccine business cycle by developing a vaccine in 100 days. This is possible only by ignoring the human rights perspective. Amendments to the WHO's International Health Regulation, IHR, and the so-called Pandemic Treaty, which are about to be adopted at the 77th World Health Assembly this year, are attempting to give rationality and legal binding force to such unscientific and dangerous crazy plans. If such things continue, there is a high risk that Japan-made vaccines will be exported under the guise for false trust. If Japan were to become a perpetrator, it would leave irreparable harm to future generations. Therefore, the actions of the Japanese government must be stopped by international collaborations. Although it has already been 3 years since I started to give lectures to educate Japanese people about the dangers of vaccines, it is still difficult to penetrate through the sound barriers of mainstream media. If we tell the truth about vaccines on YouTube, it is deleted within a day. The reality is that we are facing censorship and speech suppression almost every day. Therefore, I put my hope in the publication of a book, which is the last version of speech, and published a book with a title, Withdrawn from WHO. It is difficult to stop this movement because it is now politically hopeless to change the situation of the Japanese government.
The message I would like to convey to the world is that when disease X occurs in the future, you should never trust the Japan-made vaccine that was developed in a short period of time. In order to protect human rights in cases of control that transcend national boundaries, I believe that sharing the truth and countries is so important, and that this is a step towards unity and solidarity. Only through the process of information exchange between all countries in the world, we can find hope in the midst of despair. I do hope that my statement will help all of you to protect your healthy life and your family. Thank you very much for your attention. 皆さん、こんにちは。この一帯はね、英知のミネルヴァのフクロウの聖地です。私の名助手、チャッピーも連れてまいりました。まあね、私が、70年安保の頃にね、学生をやってたんで、ちょうど、東大の安田講堂がね、潰れる時の学生だったんですけど、あの頃はもう右も左もね、イデオロギーで大変だったんですけど、今は右も左もありません。反社から天皇陛下までみんなの被害者です。そのためにね、今回は政治的には超党派、そしてあらゆる職業、年齢の方々がね、一致団結してやらなければ日本人が根絶やしにされると。今、情報を使った第三次世界大戦の最中にあります。そしていい年の大人が目覚めてきちっと仕事をしなければ、我々の子供や孫の世代がそのツケを払わされることになります。そういうことでね、今日は棄民政策を取っている岸田政権や官僚の人たちに国民の声をぜひ大きく届けていただきたいと思います。一緒に頑張りましょう。